ikibazo canje kiragira kiti ese ko leta ya Tanzania ihari kandi yamenye ikibazo ko abana bari hari none ni bande tuzomenya ko baba badukurikiranira ikibazo c'abavandimwe bashaka kuba bari hariya kugira ngo twicare turiyasire kuko zanga byatinda bazoboneka. Ikindi nk'abanyamategeko badukuriye dufitemo abantu bize babifitiye mu bunararibonye mwotubwira ko hariho delegation wenda ishobora kuba ihari itegurwa cyangwa se yateguwe kugira ngo iduserukire kuko twese ntitwogenda ngo tugere hariya ariko we must have somebody cyangwa se umuntu bihagarariye kugira ngo aduserukire. Ico nico kibazo mfite. Ikindi tugize imyaka myinshi turi hano muri Kenya twibuka n'ahandi bazabibuka ariko nta ntambwe twigize tubona yatewe y'abayobozi bacu kuko Kongo bien sûr murabizi ko aribo batwica. Nta ntambwe yatewe kugira ngo tubone ko biriho biravansa bije imbere basi kugira ngo tuzobone uburenganzira kuko nguko ku rugero nk'abanyabibogobogo ntabwo tuzi umwobo bahambwemo uwariwe, ntabwo tuzi neza agace bahambyemo akariko. Ese tuzohora tuguma twibuka gutya tugeze hehe? Abanyamategeko mwotubwira nk'abantu bari imbere yacu kuko twese ntitwohagera imbere tuzoguma twibuke gusa ngo ko turavuga ngo dushaka ubutabera kuzogeza ryari? Ese nta ntambwe yotegwa kugira ngo tugende tugere baraka kuko hatuye abantu no mu bibogobogo basi bare abantu batwereke ngo abantu bacu naha baguye dufata amagufwa yabo jewe menye ngo kwa yamuremye ko ari abantu barindwi ndafashe nimva zirindwi za data ariko menye ngo memory yabo iri hano. Murakoze Imana ibaheze umugisha ko mutwe. Ese tuzahora twibuka nta kintu na kimwe kigaragara nyuma yo kwibuka cyakozwe na ryari? Nkavuga ngo nkabwira abantu bashinzwe iyibuka ry'abantu bayibogobogo nyuma yo kwibuka bagende bagira ikintu badukorera kigaragaza kuko ibyo twibuka tubishira mu bikorwa. Ntituzoza tuza kuri izi tariki ngo twibuke nitumara dutahe dusubire kandi zigera dusubire tuze kwibuka dutahe. Irindi jambo rya kabiri bari ababembe reka mvuge namba baturusha ubuyobozi namba ari ubwenge baturusha namba ari ukumenya leta sinza mbimenye ariko ababembe umuntu azarebera uko undi muntu yagize. Ababembe bagira ikibazo gisa n'icyacu cyabereye Makobora ariko iyo baragenda bagira abo bacegekaho n'ubu turabazi. Jewe ngasaba ngo abayobozi bacu hari yibaraka hari ababembe babaye aho ibintu byabereye ikabera hari abantu babanaga n'abariya bakoranye umurimo w'Imana kandi bazi ukuri kose bazi urupfu rwa buri muntu bazi abana bagiye hakurya. Kubera iki twebwe abayobozi bacu batofata abantu bamwe muri bari ababembe muri uriya mushasha ngo babashinje iki cyaha cyo kwica abantu n'amategeko kuko hari abayobozi barakoze. Uyu ni umunsi utoroshe ariko reka dutangire kino kiganiro duhumuriza abanyamurenge babuze ababo ndetse tunakomeza bacitse ku icumu. Hanyuma nkuko mwumvise amateka n'amateka babaje ariko kandi aduha imbaraga nk'abanyamurenge zo kwiyubaka ndetse no guharanira kubaho kwacu n'amahoro. Muri iki kiganiro rero murabona ko turi kumwe n'abanyamategeko, turi kumwe na Bishop tumufata nk'umusaje muri community yacu, turi kumwe nanone n'umuyobozi wa community. Twateguye ijambo cyangwa se sije turi buze kuganiraho ni ikibazo turi buze kubaza. Iki ni ikiganiro kiri buvere mu buryo namwe uri buze kugira ikibazo ashobora kukibaza wenda acanditse akakituzanira cyangwa tukamuha umwanya kuko turakoresha umwanya muto ushoboka tuzakomeza tubiganireho. Iyi sije rero iravuga ngo niki cyakorwa kugira ngo abanyamurenge batetswe muri 1996 bajanwa muri Tanzania batahe mu miryango yabo ndetse n'abakoze ubwicanyi bashikirizwe ubutabera. Ndifuza ko mu batumirwa dufite ko ari bane hano kubera impamvu z'umwanya buri wese ndamuha iminota 2 agira icyo avuga
umwanya w'ibibazo wenda niho turi buze gutindamo, kandi pozisiyo yagoranye hano, byagoye kubera agatuti hano, naho nicaye inyuma imbere y'abantu, muratubabarira. Yes, sije niyo rero, nyuma yuko buri wese turagenda tumuha iminota 2 agira icyo avuga kuri iyo sije, cyane ko abatumirwa bari bayifite, hanyuma tuze kuja mu mwanya w'ibibazo tubabaze. Ushobora kuadresa ikibazo wenda ko ushaka wamaze kumva intervention yabo kuri sije tugiye kuganiraho. Sinzi wenda twahera kuri chairman hano, dukomeze buri wese agenda afata iminota 2 kandi twubahiriza umwanya cyane. Murakoze. Sawa, umunyamakuru arakoze cyane. Wenda gusubiza iki kibazo mu minota 2 biba bigoye, ariko turagerageza tuvuge mu ncamake. Ikibazo kirabaza kiti se niki twakora kugira ngo tubashe kubona ubutabera, cyangwa se tubashe kubona abacu batetswe bongere bagarugwe mu miryango yacu. Icyo ntekereza cya mbere, wenda abanyamategeko baraza kubivugaho icyo bivuga. Icya mbere ni ukumva kuko twebwe biri mu nshingano zacu kubivuga, kubikora no kubishira mu bikorwa. Ubutabera turabusaba, tugasaba amahanga, tugasaba ababifite mu nshingano, ariko kandi uruhare runini rugomba kuba urwacu nk'abanyamurenge, abacikacumu, ubwoko bw'abanyamurenge. Tukumva kuko nta bandi bazatuvuganira, nta bandi bazahaguruka muri kino kibazo usibye twebwe abanyamurenge. Rero icyo ntekereza cya mbere nicyo tugomba gukora, ni uguhaguruka tukavuga, tugakora, tugataka, ibisabwa byose tukabikora kugira ngo bene wacu cyangwa se abacu bajanwa amateka babashe kugaruka. Murakoze. Maître Mukunzi. Sawa, murakoze kumpa ijambo Gapangwa. Insanganyamatsiko iravuga ngo kwibuka twiyubaka duharanira ubutabera. Icyo navuga no kuri kiriya kibazo mbijyanishije n'ikibazo yabajije, ntabwo hari ihame ry'amategeko rivuga yuko ubutabera si bwo bugusanga ngo buze bukubwira ngo ngwino dushake. Umuntu niwe ushaka ubutabera. Ngaruka ku cyo chairman maze kuvuga, umuntu niwe ugira uruhare kugira ngo ajye gushaka ubutabera. Ikindi kandi nakongeraho, ubutabera nakomeje kumva benshi babivuga bakavuga ngo turabusaba. Ntabwo ubutabera ni uburenganzira bw'umuntu, ntabwo ari faveur cyangwa se privilege umuntu agirirwa, ahubwo mu rwego rw'amategeko ubutabera ni uburenganzira bwawe. Donc ntabwo mugomba kubusaba, ahubwo mugomba kubuharanira. Reka nanjye nishiremo, tugomba kubuharanira, hakareba icyakorwa. Iyo turi buze wenda gusobanura n'ibibazo bari bugende batubaza, ariko mu magambo make uburenganzira, ubutabera cyangwa justice ni droit, ntabwo ari faveur, ntabwo ari privilege, kandi ntabwo ari bwo buza kugushaka ngo ngwino turenganure. Nta nubwo babusabira wenda ahangaha, bifite inzira binyuramo cyangwa procedure ikoreshwa. Murakoze. Maître Oscar. Murakoze. Ndumva abacu bagiye batanga ibisubizo, ariko njewe ndagerageza kuba pratique, kuko abantu bagize iminsi baririmba ngo amahanga aturenganure, abacu baturenganure. Izo ni za discours zitashobora kugusha kuri solution pratique, ku gisubizo kiba gikenewe. Kuko Maître Mukunzi aravuze ngo ubutabera burasangwa. Njewe ahubwo natekereje ko les victimes, abantu bose, imiryango yagiye yicirwa abantu, twese turimo, nta batarapfushije, bakwiorganiza, bakwikonstituwa mu ma organisation de la société civile. Ayo ngayo niyo ashobora
abafite manda abafite ububasha bahawe n'abarya nyine igiswahili ikinyamurenge amagambo make repartileze barya abantu biciwe kugira ngo noneho bazegere inkiko za Kongo nizo zishe abantu baguye Kongo begera inkiko baregera abantu babo bien identifier abantu bazwi biciwe ahantu runaka n'abantu runaka ni ubutabera twabugera ariko tugisama amahanga ni baringa ntageza turenganura twebwe twenyine twiorganize mu maonje barya abantu biciwe baravuze ngo ubumwe n'imbaraga abo ngabo nibo bashobora kwanketa bakaba mu muryango runaka afuye abantu ngaba nyine baguye ahangaha babishe n'abangaba bagakonstituwa dossier hari uburyo bubiri kwegera za parquet mukaziha ibirego ubundi buryo ni ukugenda par voie de citation directe mukaregera inkiko ariko mufite dossier zuzuye z'abantu niyo tuzagera ku butabera icyo gihe wenda abantu baje hejuru ndibwira ko inkiko zishobora kuziprononsa kuko inkiko z'amahanga zo ziza nyuma cyane ziza nyuma inkiko z'igihugu zananiwe kuko igihugu kiba ari souverain kavuga ngo twebwe twenyine twishakire mu nzira zo kugera ku butabera kugira ngo tuzarenganurwe tureke kuzaza twirwa dusaba abantu ngo amahanga ngo naturenganure amahanga ntagira amarangamutima azabyumva ariko ntacyo azatugezaho murakoze Bishop urakoze cyane njyewe iki kibazo ndagisubiza nk'umushumba w'itorero hereye muri Bibiliya icyo nkundira Yesu muri ubu buzima yaduhaye ibibazo byose duhura nabyo ibisubizo yasize abitanze Yesu yarabitanze kubera iyo mpamvu Yesu ari umugani yaciriye abantu aravuga ngo hari umudugudu wari utuyemo umucamanza utubaha Imana kandi ngo ntiyite no ku bantu ashinzwe kwitaho muri uwo mudugudu hakabamwo n'umupfakazi urengana araza arakomanga ku mucamanza aramubwira ngo ndengera ku mwanzi wanje umucamanza yanga kubyumva ngo ariko kubera wa mupfakazi ko yakomeje atigeze acika intege umucamanza aravuga ngo aho gukomeza kundusha ntiyigeze amurengera kubera yuko yumvise ikibazo cye ntiyigeze amurengera yuko yamugiriye imbabazi ariko amurengera yuko amuruhije kandi umupfakazi ni umuntu w'intege nkeya usa n'udafite ikimurengera umunyamurenge muri iki gihe arasa n'umuntu w'umupfakazi utagifite ikimurengera ariko dukwiriye kwiremamo imbaraga tugatera intambwe habe no kuri Kongo yari ikwiriye kuturengera tukagenda tugakomanga tukamubwira Tshisekedi tukamubwira nubwo tuzi ngo ntiyotwumva ariko kubera yuko tuzaba twamuruhije azaruha byumve abantu bacu turabasaba gutuza abantu bacu kugira ngo twumve abatumire no hino bazakomanga ku miryango ishinzwe kurengera ikiremwa muntu bazaruha babyumve habe n'abari Tanzania bafite inshuti zabo biganye baziranye b'abayobozi bazabakomangaho bazaruha babyumve ndizera yuko ikibazo cyacu kandi bitari kure nitugira umwete wo gukomanga kizumvikana kandi kizakemuka barakoze abatumirwa iyi ni deba buri wese aho afite uburenganzira bwo kuvuga icyo atekereza nuko yabitekereje rero turabasaba full support yo gutuza kugira ngo ikiganiro twikore umwanya muto kandi tuja kuri point wenda kugira ngo abantu babanze basobanukirwe mbere yuko n'ikibazo cajanwa mu nkiko mbona iyo abanyamurenge bibuka babo haba abaguye mu Gatumba n'abangaba des fois barandika ko ari genocide yakozwe ubundi bakandika ko ari massacre kugeza kuri none nta precision dufite y'urupfu abantu bacu bapfuye ariko muri make tugarutse kubaguye hariya
ni abantu bagera kuri 400. Bamwe mu baregwa ubwicanyi harimo leta ya Kongo, aho Bishop avuze ko ariyo tugomba kugana kugira ngo iduhe ubutabera. Uretse no kuba yabuduha, tuzi ko nta butabera buri muri kiriya gihugu. Justice yabo irapfuye, n'ubu ngo abanyamurenge bararengana bagafungwa bidaciye mu buryo bw'amategeko. Ndagira ikibazo nkigarure kuri Maître Oscar. Uru rupfu uko wagumvishije n'aya mateka ni genocide yakorewe abanyamurenge, ni massacre, ni bande ikirego kigomba kujaho? Ko nawe uri umunyamurenge kandi uri umunyamategeko kandi bavuze ko tugomba gutera intambwe, bizakorwa gute? Kuva 1996 turi muri 2003, n'imyaka myinshi, abagiye ari abana murabona ko ari bakuru, kandi turashaka igisubizo n'amahoro arambye no kubaho n'uburenganzira. Nicyo wabivugaho? Bo urakoze. Kubirebana n'inyito y'icyaha cyakozwe, bo ugereranyije genocide si umubare, bareba umugambi uwicanye icyo yaragamije. Nimba yaragamije gutsemba agace k'ubwoko cyangwa se ubwoko bwose, niyo baza bita genocide. Bo urebye abantu bari hariya, ndibwira yuko wavuga ko ari genocide ntabayibeshe cyane, kuko ababishe badafite uwo bababariye. N'aba bana bagiye Tanzania ni imwe mu bigize genocide. Gukura abana muri groupe imwe y'abantu ukabajana ukabimurira mu yindi, ni genocide, ni element ya genocide, bayita genocide culturelle. Urumva njyewe nabyita genocide. Twari kuvuga ntuze crime contre l'humanité kuko ari massacre généralisé, aho bari hose barishwe, ariko ibyo byose n'ibyaha bitazima. Nicyo nshaka kuvuga. Igihe icyo ari cyo cyose abantu bagurukira kubikurikirana, inkiko zabyakira. Hari icyo uvuze cy'inkiko za Kongo, c'est vrai, inkiko za Kongo nta butabera, ariko kuko igihugu bavuga ngo kirigenga, la souveraineté, burya busugire bw'igihugu, nta bundi butabera bwa kwivanga ngo buje kwisezisa n'ikibazo kiri mu gihugu. Icyo gihugu kitananiwe, nicyo gituma intambwe ya mbere ni ukwegera inkiko za Kongo zikananirwa. Zananirwa wenda abantu bakazabona gutekereza inkiko zo hanze, inkiko z'amahanga. Niko bimeze. Okay. Abantu twabasabye ufite ikibazo akiduhe kugira ngo tuze kubaho umwanya, kuko ntabwo ari ikiganiro cy'umunyamakuru gusa. Ariko reka tubanze tugaruke kuri aba bana batetswe muri Tanzania. Ndabaza Maître Mukunzi, barahari, mwumvise bamwe mu bavuyeho, mwumvise torture bagiye bakorerwa. Mfite amakuru ko bamwe mu bayobozi batuye mu bigobogo bigeze kuja gukurikira abo bana, bagezeyo inzego z'ubuyobozi bwa Tanzania zirabafunga, barongera baragaruka. Kuri ubu ntekereza ko nta yindi suivi iraba cyangwa se kubakurikirana mu buryo bw'amategeko. Abana batetswe, tubona ibihamya bifatika, niki gikuriye gukorwa kuri none kugira ngo bari abana batahe nk'uko sije yacu bivuga kuri none, baje mu miryango yabo? Rakoze Gapangwa. Birahari abana baratetswe, twebwe niko tubizi nk'aba victime, ariko ikibazo nahoze nibaza aho ngaho ni ukumenya ngo ese ubundi leta ya Tanzania mu rwego rw'amategeko ese yabibizi? Ese leta ya Kongo yo turimo kuvuga n'icyaha cyakorewe mu gace runaka, ariko hagomba kumenyekana nimba leta ya Kongo yo irabizi mu buryo bw'amategeko cyangwa se mu buryo buri officiel ko icyo kintu gihari. Hanyuma icyo navuga kugira ngo aba bana babe bagaruzwa, hariho convention ya Geneve ivuga yuko igihugu cya Etat Belgian cyangwa se muri kiriya gihugu tuvuge Kongo, iyo ubundi hariho amakonvansiyo cyangwa amasezerano mpuzamahanga aba yaragiyeho kugira ngo akore mu gihe leta zidakora cyangwa zidashaka gukora.
rero ayo mategeko nicyo abereyeho, ayo makonvansiyo mpuzamahanga cyangwa amasezerano mpuzamahanga, kugira ngo akore icyo leta iba yaranze gukora cyangwa idashaka gukora. Hakaba ari nayo mpamvu nibajije nise leta zirabizi, izo leta zombi icyaha kuko cyakorewe muri Kongo, ariko kiza kuba kuko ni icyaha kiri kontini kandi ni icyaha kibarirwa mu byaha bikomeye, crime iri contre l'humanité itagira expiration délai de prescription nkuko Maître Oscar amaze kubivuga. Noneho icyakorwa jewe mbona ni iki ngiki, nuko mu gihe leta ya Kongo niba yaba yarabimenyeshejwe ibizi mu buryo bw'amategeko, ikaba idashaka kugira icyo bikoraho, Tanzania ikaba idashaka kubigiraho, nubwo ayo masezerano avuga ko iyo leta harimo abo ba otage bari deteni, abo batetswe bafatiwemo, iyo imaze kubimenya igomba kubigiramo uruhare kugira ngo abo bantu barekurwe, kandi ikanaborohereza niba badafite n'ibyangombwa, ikaborohereza vuba kugira ngo batahe iwabo mu miryango yabo. Rero ayo ni amasezerano Tanzania yasinyeho, ni amasezerano Kongo yasinyeho, bivuga ngo birabareba. Ibyo byakagombye gukorwa, ariko ikigomba kubanza gusuzumwa nuko baba babizi. Hanyuma njyewe icyo mbona cyakorwa, nimba ibihugu bidashaka kubigiramo uruhare, biba byabizi badashaka kubigiraho uruhare, hariho urukiko mpuzamahanga, rwashyiriweho amahanga kugira ngo abantu bakora amacrime contre l'humanité cyangwa se ibyaha biganisha ku nyokomuntu no kwica, urupfu rw'akabozo n'akabozo na jenoside, kugira ngo bashobore gukurikirana, ndetse n'abantu n'abanyapolitike bakomeye bashobore gukurikirana. Rero urwo rukiko nk'uko twari twabivuze mbere, barashobora kurugana, ni uburenganzira bw'umuntu kurugana, uko twavuze ngo ubutabera barabusanga sibwo bugusanga. Mbese kugira ngo batahe bisaba guca mu rukiko nabo bariya bahari, cyangwa hari izindi nzira zishoboka? Ubutabera bubonerwa mu nkiko, kuko ntabwo ari question ya negociation. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ugiye kunegosiya, kuko urumva n'abagiye barabafunze, kandi n'ababajyanye bariyo nta kirakorwa, ubu hasize imyaka 30 irarenga je pense. Rero ntekereza hagomba gukoreshwa ubutabera mu rwego rw'amategeko, kandi nicyo CPI ibereyeho. Nk'uko mugenzi abivuga Oscar, twakwishyira hamwe abanyamurenge b'aba intellectuel, abanyamurenge barimo aba intellectuel b'ubwoko bwose, abanyamategeko no muri domaine zitandukanye, bakwishyira hamwe ab'inzobere mu gushaka ubutabera, bagafasha kugira ngo bagane urukiko rubifitiye ububasha kugira ngo abo bantu barekurwe, nimba badashobora kurekurwa ku neza na negociation z'ibihugu. Murakoze. Hari ikibazo nifuza ko cyasubizwa mbere ko du proceda. Yabajije ko leta ya Kongo cyangwa ya Tanzania ishobora kuba izi kibazo cy'abari abana batetswe. Sinzi President Vincent uhagarariye abacika cumu cyangwa no muhango yagiye, ariko niba hari umuntu waba ufite amakuru turege gusiga abantu mu gihirahiro, cyane ko abadukurikiye n'abari benshi kuri media, hari uwaba afite amakuru ko leta ibizi wenda mu bacika cumu cyangwa undi ari wese uvuka muri kariya karere. Reka Pastor Busohoka dufashe. Murakoze cyane. Uyu munsi ni umunsi utari mwiza, kimwe niyo namwe mwabuzemo abanyu, niyo mpamvu ubukomeye. Ndakivugaho rwaza kunyemera mvuge irindi rimwe. Leta ya Tanzania aya makuru irayazi, kuko hari abayandikiye inzandiko birengaho baje muri Tanzania ntibabyumva. Iryo tsinda bavuze ryafunzwe ni ryari rivuye mu Bibogobogo, ryarimo Mzee Mushapa na Chef David Ngirumukiza, ariko hari abandi bavuye hanze baje kubona leta ya Tanzania bayibwira ayo makuru, ariko ntaco yabikozeho kuyimenya ko barayizi. Ahubwo ejo ndavugaho n'uruhare rwa leta ya Kongo, kuko iyo so kuvuga kitabiza ahubwo ibizi cyane, kuko niyo yabikoze n'ubundi n'imikora n'ibindi. Numva ko uko niko bimeze, kuko
nkurikirana amakuru mbere uburyo byagiye bigenda. Witwa Benjamin Munanira yageze Tanzania, n'abandi hari n'umugabo wavuye mu Bwongereza nibagize izina rye, nawe yageze Tanzania, bagerageje kubisobanura leta ya Tanzania ariko ntacyo yabikozeho. Urakoze. Merci. Izi bari evidence, ndatekereza ko n'abakurikira hari icyo bibafasha. Hari umuntu umwe wansabye ikibazo kugeza kuri ubu, ndaza kumuha umwanya. Chairman Gategeko nawe kubera ko n'umuyobozi wa community, ndamuha umwanya asoza, ariko reka mbanze ngaruke ku banyamategeko kuko nibo bumva bino bintu cyane. Ariko reka mbanze mbaze Bishop Muzungu, abanyamurenge na bemeramana niko nabyita mu buryo usanga no mu mico yabo higanjemo ibintu by'iyobokamana. Bibiliya idusaba kubabarira baduhemukiye n'abatugiriye nabi, cyane no mu mihango yo kwibuka. Uyu munsi nabonye habaye itandukaniro, ariko akenshi usanga babanza kubyina igisirimba bakanezerwa bakaja mu marangamutima, ariko uyu munsi habaye navuga ko byari bisa n'icunamo. Mu gihe bari abantu bosaba imbabazi, Bishop niwe mbaza, birakwiye kubabarira cyangwa se gukora ibintu nk'ibi no gushaka ubutabera kugira ngo abakoze icyaha bajanwe mu nkiko babihanigwe? Biremewe ku bantu b'Abakristo? Reka dutuze, twitonde, dutuze, twumvikane. Silence please. Ufite ikibazo twamuhaye uburenganzira bwo kukibaza. Mu ijambo natangije navuze ngo Yesu icyiza cyiwe, bwaba ubuzima bw'umwuka bwaba ubuzima bw'umubiri, yasize atanze ibisubizo mu bibazo byose tuzagenda duhura nabyo, nta na kimwe atatangiye igisubizo. Tugomba kubabarira rwose kuko imbabazi ni iz'Imana, tugomba kubabarira. Icya kabiri, kuza kwibuka no gushakisha ubutabera, tugatanga ibibazo byacu mu butabera, ntibidukuye mu mwuka, ntibidukuye mu kwemera Imana. Kuza kwibuka gutya ntabwo tuba twaje guhaha uburakari, ahubwo tuba twaje kugira tugire umurongo umwe twebwe twese wo kuvugira abacu bishwe impfu zidasanzwe. Kuba ari ukugira ngo twese tubyumve kimwe, twese tumenye uburyo tugomba kubikurikirana, tibikuyeho kwemera Imana, tibikuyeho no kuyiririmbira no kuyisenga no kuyikorera indi mirimo, ahubwo biduhereza imbaraga zo kumenya n'ibyo twakorewe. Byanantangaje cyane, mugende mukomeze mubibwira abana bacu. Abana bateguye umuvugo, ntibigeze batubwira yuko bari mu bitaro barwaye, babuze, tibaje. Ni ukubona ko abantu batarumva icyo tuza gukora, icyo tuba tukurikiye ahangaha. Rwose n'abandi bose muze mubimenya, uyu wari ukwiriye kuba umunsi tukawigomwa. Niba wabonaga 500 wagiye gupagasa, ukayigomwa ukaza ukumva ikigomba gukorwa. Murakoze. Hari uwabajije ikibazo ariko sintekereza ko kireba abatumirwa bacu, wenda Musarambera Busoka kandi cyangwa umwe mu bacika cuma gisubize. Yabaje atese abana bajanwe iminyago muri Tanzania amazina yabo arazwi? Icya kabiri, abanyabibogobogo bazi imiryango yabo irazwi? Ndakiza ko abashatse kumenya ko imiryango yabo banizwe. Hari wadusubiza icyo kibazo? Yes. Reka rinje gisubizaho kuko bambaye mikrofone. Ntabwo tuzi abana bapfuye n'abana bahari, ahubwo tuzi abana bagarutse. Hano mfite abana witwa Nyanziza ukomoka mu muryango wa Matsinda, Mwiza ukomoka mu muryango wa Ngarukiye, Nyamunezero watanze ubuhamya ukomoka mu muryango wa Fabiano, Muroro wo kwa Rushurukanya Yonasi.
hanyuma muri uwo muryango kwa ndokoshurukanye hagarutseho uwitwa Byiringiro aza ashaka abantu mu Bugande, afite umuryango yari yarashatse. Ageze mu Bugande arimo ashaka abantu, aho yaserukiye mu Banyamurenge ba mbere ntibamuhuza na se, apfa yageze mu Bugande atarabona na se kandi se ari mu Buganda. Asiga umugore n'abana 4 narabonye abana biwe. Ariko abana bajanwe ntibazwi kuko n'abapfuye ntibazwi. Kugeza uyu munsi wa none uko abana bafashwe bamanukana mu miryango yabo twomenya ngo naka yarapfuye naka yarasigaye. Usibye abana bamwe twagiye tumenya amakuru kwitwa Mutesi Nyamunezero yavuze, bamuvuzeho hambere kuwo Mugisha musaza we n'abandi bake bagiye bavuga, ariko ntitushobora kurobanura abana mu bandi ngo tuvuge ngo abajanwe ntibapfe, kuko uko babajanye niko babice n'abakize bagiye bagaruka nyuma. Na hano hari undi witwa Brigadier sinavuze mu bagarutse, petit frère papa wavukana na data nawe ari hano, nawe ari mu bagarutse amaze kugaruka abana benshi. Niyo mpamvu ibyo tuvuga ko hariho abana benshi muri Tanzania nibyo, ariko bamaze kurenga bagiye baje mu bindi bihugu. Hari abageze za Australia, ushize hari undi wasabye avuga ko ari w'iwacu ari declaration mu muryango, tumurebye turamuyobegwa. Hari abana bagiye bafite ukwezi, abana bafite amezi 2, ariko n'ubu nyine yaraje ko turareba ko twomenya umuryango avukamo. Ibi nibyo dufite ku mbuga. Murakoze. Audience, abantu babiri bafite ibibazo baze mbaho umwanya babiri. Muraza kunyemerera ndaza kugenda mpa mikrofone nkurikije ko abantu kandi mube brief cyane rwose. Hari umusore hano wasabye. Arakoze cyane. Na mwene nyoko tituzi neza ko bahari cyangwa ko bapfuye. Ikibazo canje kiragira kiti, ese ko leta ya Tanzania ihari kandi yamenye ikibazo ko abana bari hari, none ni bande tuzomenya ko baba badukurikiranira ikibazo c'abavandimwe bashaka kuba bari hariya, kugira ngo twicare turiyasire kuko byanga byatinda bazoboneka. Ikindi nk'abanyamategeko badukuriye dufitemo abantu bize babifitiye mu bunararibonye, mwotubwira ko hariho delegation wenda ishobora kuba ihari itegurwa cyangwa se yateguwe kugira ngo iduserukire, kuko twese ntitwogenda ngo tugere hariya, ariko we must have somebody cyangwa se umuntu bihagarariye kugira ngo aduserukire. Icyo nicyo kibazo mfite. Ikindi tugize imyaka myinshi turi hano muri Kenya twibuka n'ahandi bazabibuka, ariko nta ntambwe twigize tubona yatewe y'abayobozi bacu, kuko Kongo bien sûr murabizi ko aribo batwica. Nta ntambwe yatewe kugira ngo tubone ko biriho biravansa bije imbere, basi kugira ngo tuzobone uburenganzira. Kuko nguko ku rugero nk'abanyabibogobogo ntabwo tuzi umwobo bahambwemo uwo ariwe, ntabwo tuzi neza agace bahambyemo akariko. Ese tuzohora tuguma twibuka gutya tugeze hehe? Abanyamategeko mwotubwira nk'abantu bari imbere yacu, kuko twese ntitwohagera imbere, tuzoguma twibuke gusa ngo ko turavuga ngo dushaka ubutabera kuzogeza ryari? Ese nta ntambwe yotegwa kugira ngo tugende tugere baraka, kuko hatuye abantu no mu bibogobogo, basi bare abantu batwereke ngo abantu bacu naha baguye, dufata amagufwa yabo. Nje wamenye ngo kwa Yamuremye ko ari abantu 7 ndafashe nimva 7 za data, ariko menye ngo memory yabo iri hano. Murakoze, Imana ibaheze umugisha ko mutwumvise. Nimba numvise neza birasa nkaho ndetse bigiye gusa undi umwe dukomeze. Sawa, murakoze. Je baneta Gatware ndi umunyabibogobogo. Uyu si umwanya wo kuganira, s'il vous plaît. Ikibazo cyanje kandi tugiye gusoza. Ndumva uyu mudamu haraho yamvugiye hatoye. Ese tuzahora twibuka nta kintu na kimwe kigaragara nyuma yo kwibuka cyakozwe na ryari? Nkavuga ngo nkabwira abantu bashinzwe iyibuka ry'abantu babibogobogo, nyuma yo kwibuka bagende bagira ikintu badukorera kigaragaza kuko ibyo twibuka tubishira mu bikorwa. Ntituzoza tuza kuri izi tariki ngo twibuke nitumara dutahe, dusubire kandi zigera dusubire tuze kwibuka dutahe. Irindi jambo rya kabiri, bariya babembe
reka mvuge namba baturusha ubuyobozi, namba ari ubwenge baturusha, namba ari ukumenya leta, sinza mbimenye. Ariko ababembe umuntu azarebera uko undi muntu yagize. Ababembe bagira ikibazo gisa n'icyacu cyabereye Makobora, ariko iyo baragenda bagira abo bacegekaho. N'ubu turabazi. Jewe ngasaba ngo abayobozi bacu, hari yibaraka hari ababembe babaye aho ibintu byabereye, ikabera hari abantu babanaga n'abariya bakoranye umurimo w'Imana kandi bazi ukuri kose, bazi urupfu rwa buri muntu, bazi abana bagiye hakurya. Kubera iki twebwe abayobozi bacu batofata abantu bamwe muri bariya babembe muri uriya mushasha ngo babashinje iki cyaha cyo kwica abantu n'amategeko? Kuko hari abayobozi bari bahari, hari ba chef de secteur, hari ba chef de groupement, hariho n'abagabo b'umuhana hariya muri centre. Mwasakuje. Ngasaba ngo abayobozi bacu nimugire abantu musibule hariya muri uriya mushasha kandi muzi ko babikozemo uruhare. Jewe nabaye Mushimbaki singiye gutinda, hari umubembe waje arambwira kuko nageze amuha amata, arambwira ngo iwe azi ibibanza by'amahoto, ati n'ubu mwoza nubibereka. Arambwira ngo iwe yari mu bantu bari bacunze abantu bo mu bivumo, ati ni jewe wababwiye ngo bahunge. Akambwira ngo ese ngo nzi umuntu witwa Diadone, ati wari ufite ijisho rimwe, ati urya nije wamubwiye ngo nahunge kuko baragiye kubarasa. Rero muri make nkavuga ngo abayobozi bacu mugende mudushakira abantu muri bari ababembe, mubafate mubarege aribo mushinja icyaha, ntimuzokurungira ababembe bose ngo bizashoboke. Murakoze. Merci. Ibibazo reka tubihagararikira aho ngaho kandi abantu batuze twumva ibisubizo duhite dusoza ikiganiro. Ibibazo babajije ndatekereza ko hari ibireba abanyamategeko, ariko rekomandasiyo bagarutseho kandi ari nayo numva ikomeye, ni ukuvuga ngo tuzahora twibuka nta ntambwe dutera. Icyo kibazo umuyobozi wa kominote araza kugisubiza. Reka sinzi ari ikibazo cyanditswe hano nkibasomere basubirize rimwe, turaba turimo no kugana no ku musozo. Uyu yitwa Serukundo Joel yanditse ikibazo abaza ko abantu bacu bari Tanzania bafitwe na Tanzania cyangwa na leta ya Tanzania cyangwa bafitwe n'ababembe. Ibibazo bimwe ndimo ndumva n'ubundi bitareba batumirwa ariko baraza kubasubiza. Ikibazo numva kiri abanyamategeko yabaje ati ese ko numva bari mu maboko ya HCR kandi natwe turi impunzi, birashoboka ko HCR ya Kenya yoduhuza n'abana bacu nk'uko bisanzwe bikorwa na Croix Rouge ihuza ababuranye? Icanyuma, impunzi ishobora gusabira ubutabera abo bantu bacu bari Tanzania cyangwa bizadusaba gusubira ku itongo kugira ngo ijwi ryacu ryumvikane? Ngira ngo Maître Oscar yakomerezaho nimba ibibazo byose abyibuka, mukunza mwunganire, hanyuma umuyobozi wa community nawe agira icyo avuga turaba dusoza. Mbo ku kibazo cy'abana bari Tanzania, sevure kuba ngo duce muri za leta biragoye. Njewe nicyo natekereje ko hariho uburyo mekanisme ya reunification familiale guhuza imiryango izikorwa na CICR ikaja Croix Rouge International. Okay. Niyo CICR ibikorana na HCR, urumva CICR intervena mu gihe cy'intambara ni muri babuze kuko urumva hari kibazo ntituzi n'abana babuze. Je vais interrompre un peu. Abana babuze babahinduriye amazina bageze muri Tanzania, umutangabuhamya yabivuze mu buryo batazi amazina yabo bari bakiri bato. Kandi ntekereza ko iyo nzira ya Croix Rouge yageragejwe barabimbuye ko babigerageje ntibizashoboka. Ntibizashoboka. Urumva niyo yari imwe mu nzira yo kugera wenda kuko yo ikorana n'intuza na HCR yari kugenda ikazagera harya ifite amazina azwi. Audience mutwihanganire, ntabwo twakumva amajwi yanyu n'abantu bane ngo bikunde. Mutwihanganire iminota mike dusoze.
kuko asere niyo yakiriye abantu irabaregistra contrainte ikibazo kiyavutse nuko badafite amazina rele y'abana bagiye bafite ayandi mazina y'abantu batagiye niyo ahubwo yari kudufasha kuzaidentifier kumenya ngo ese abo bantu barahari bari mu yenkambi njyewe nibyo wenda hakabona gukurikira izindi za mekanisme zo guca mu rwego rw'ibihugu cyangwa se mu nkiko. Okay, urakompleta. Nanjye icyo nshaka kuvuga kuri icyo ngicyo babaje batese HCR ishobora guhuza abo bantu. Njyewe icyo navuga kandi niko biri ntekereza ko UN ntabwo ifite mu nshingano guhuza abantu ababuranye n'abandi, ifite mu nshingano ni Croix Rouge. Hanyuma ikindi kandi Croix Rouge ntabwo yabifata nk'inshingano ngo igiye guhuza bari abana batetswe kuko bari abana ntibabuze, bari abana ni aba otage, bari abana babaye aleve bakurwa mu gihugu cyabo barajanwa amateka. Ni ukuvuga ngo abo si abana babuze ku buryo bashobora gukora icyo gikorwa cya reunification, ahubwo ibikorwa nibikorwa mu rwego rw'amategeko, kubera yuko inzira y'amasezerano cyangwa se imishyikirano cyangwa kumvikana idashoboka, nibikorwe mu rwego rw'amategeko, ibihugu ndetse n'urukiko mpuzamahanga ruri lahe. Naho byo kuvuga ngo Croix Rouge bari abana ntabwo babuzuranye n'ababyeyi, barabafashe barabatabara, ni ukuvuga ngo ni crime yakozwe. Rero njyewe numva ntabwo bagomba kujya gushakira inzira aho ngaho muri za Croix Rouge muri za UN. Murakoze. Pardon, role ya Croix Rouge navuze ni ya identification d'abord, kumenya kuko niyo yadufasha iri en contact n'intuze na HCR. Ndangiza mvuga ndi hakabona gushakishwa izindi nzira zo mu rwego rw'amategeko, kuko nanone nushaka ashaka uwazi, ashaka uzwi naho. Ikibazo dufite nuko abantu batakaje ama identité, ese uzarega kuko nurega ikirego kigomba kuba flou, kigomba kuba clair, ko ndashaka umuntu kanaka ubarizwa hanaka. Akantu gatoya, uriya mutangabuhamya yaravuze yuko bagishika amazina baje bitwa niyo biyandikishije muri HCR cyangwa se muri UN. No kuvuga ngo babahinduriye amazina gusa aho batuye mu rwego rwo kugira ngo babahindurire nk'ibitekerezo, ariko bagishika Tanzania kuko bashitse bakirwa biyandikishije n'ubundi amazina bari basanganywe. Okay. Amasaha baduhaye yarangiye. Ni wewe MC niba hari umwanya wa Muhammad. Muranyemerera ntabwo turi bwakira ibibazo, hari inyunganizi zitatu gusa turi bwumve hanyuma tukaza gusoza uno mwanya. Murakoze cyane. Ninje wabajije kira kibazo cy'amazina, ndagira ngo ntangeho igitekerezo, kandi igitekerezo ntanga kiraca kuri uriya mukobwa n'abagenzi be. Nta yindi mekanisme twakoresha, ariko cyane cyane ntarakwibagirwa ya komite batweretse y'abantu batatu bashinzwe kuorganiza ibintu byo mu bigobogo n'abantu bacu babana. Nashaka amenya umwe nawe azundi, kandi avuze neza cyane kuko ari amazina bajyanye ashobora kubazwa. Tubanze dukora icyo Metro Oscar ari kuvuga, twumve tumenye ko turashaka bangahe, benende ko barashakirwa hehe, noneho tuzabone gutera ziriya ntambwe zindi zose. Naho nitugenda muri iki cyuka cyo kuvuga ngo ubutabera ntacyo tuzageraho. Nje niko numva. Arakoze cyane Pastor Nehemia. Okay, murakoze cyane. Je ndavuga mu rwego rwo kunganira ntanga igitekerezo. Mu by'ukuri nje twicaye aha ngaha hari ikintu twavuganye na bene data twari twicaranye aha ngaha, kandi cyo mperaho mpereye kuri ibi bintu tuzadukora bya Gatumba cyangwa se za Bibogobogo. Je ngiye gutanga igitekerezo muri ubu buryo. Mu gihe cyose
ikintu tuzaba tugifata nk'icy'abanyagatumba titugifata nk'icy'ubwoko, tugafata ikintu cyo mu bibogobogo titugifate nk'icy'ubwoko bw'abanyamurenge muri rusange. Twahura hagahura komite y'abantu bangahe bo mu bibogobogo, hagahura abacikacumu bo mu Gatumba nk'abangahe. Nje ntekereza yuko tutari ni ukuvuga ngo kwigira no kwiyubaka no kwishakamo ibisubizo bizava mu bwoko bw'abanyamurenge muri rusange. Ikindi kandi ubutabera ubundi byose duhaye tuvuga nje siniza amategeko, ariko ibi batubwiye n'uburyo mwadusubiye nibyo kabisa, ariko ni twebwe tugomba kwigira amategeko y'igihugu azakorana n'ikindi gihugu, ariko nta mategeko y'igihugu azakorana na individu, ndavuga umuntu ku giti cye. Ni ukuvuga ngo ni igihugu n'ikindi, kandi Kongo tiduteze yuko izaduha ubutabera keretse tubuhawe n'Imana gusa. Ariko ndashaka kuvuga iki kintu, mureke tubumwe nk'abanyamurenge. Iki gikorwa kiza gikorwa kidakozwe n'abanyabibogobogo gusa, bagire komite yagutse. Kandi ikindi nshaka kuvuga njewe, ndavuga mu bitekerezo byanjye, ubutabera Oscar ni umunyamategeko, hanyuma mushiki wacu aho ngaho ni umunyamategeko, ariko mutekereza yuko bazakora ayo mategeko, bazaja mu butabera, bazaja Tanzania, bazagira amaresherishe yo gukurikirana ibyo muhamuvuga byimva byo muri za Baraka, bazabikora gute nta mafaranga? Ndashaka kuvuga iki kintu, nituzaza duhura dushaka amafaranga, je n'igitekerezo cyanjye, amafaranga niyo azakora mu butabera. Nta muntu uzukora muri justice uzahaguruka ngo agiye kurenganura abanyarwanda, sorry ibyo nienda n'ibya genocide, ngo agiye kurenganura abanyamurenge kubwoko, sibyo? Ngo haguruke ngo agiye kubarenganura, nta mafaranga twafashe ngo tuyamuhe. Nicyo kugera mu wundi mwaka utaha tumuvuge ngo bigejeje hehe ko twaguhaye amafaranga. Nta butabera buzaba mudatanze amafaranga. Nimuzaza muhura ari diaspora, ari abanyamurenge bari hano, ara mwisi yose, mushaka amafaranga hanyuma mushaka abacamanza bakurikirana ubutabera. Murakoze. Ndayinde intervention twakira kubera ko umwanya wagiye, ahubwo aba batumirwa bacu kuko aribo bagiriwe icizere, reka duhere kuri Bishop Muzungu avuge igitekerezo. Batanze recommandation ciwe mu munota umwe byibuza, vraiment twarengeje amasaha n'aba banyamategeko. Dusoreze ku muyobozi wa gahunda kuko ko biragaruka kuri communauté, kandi nkuko bimeze mu by'ukuri ibi bihora bisubirwamo ariko fatika irategwa, kandi bizakogwa n'abayobozi bakorane n'abanyamategeko bacu, ariko bitari ukuvuga ngo ubutabera. Bishop, avi yawe dukomeze gutya. ngira ngo nta bindi bikomeye cyangwa bishasha twavuga, ukuye ibitekerezo mwumvise, buri umwe n'umwe akabigira ibye, agashakisha mu bubasha bwe, mu bushobozi bwe afite, akabishyira mu bikorwa. Niba ari ukwandika, niba ari ubushuti afite bw'ahantu hakomeye, buri muntu akabigira ibyiwe, akabikora mu bushobozi bw'iwe afite. Ndumva umunyamurenge wese abigize ibyiwe yazakunda. Murakoze. Turi ku kibazo cy'abantu biciwe mu bibogobogo, kimwe n'ibindi bibazo dusanzwe biduteranya cyangwa se biduhuza by'abantu bishwe n'izi ntambara. Njyewe solution natanze ifatika, kurya abanyamurenge baciye umugani bavuga ngo umuryango uzawurira ku muryango, les familles de victimes, mbere yuko bigera mu rwego rw'abanyamurenge. Nk'abanyabibogobogo urugero, mushinge organisation yanyu ishinzwe icyo kibazo, muyishakire ubuzima gatozi.
iyo ngiyo izashobora no gufata umwavoka imwohereze hari abakorere dosi mu ubushobozi iyo ngiyo izabashoboza gukontakta ama organisations internationales mushakisha financement ariko bitari kuvuga ngo bizaja mu rwego rw'abanyamurenge bikemuka. Abanyamurenge hari ikintu kiba mu mategeko, nta action generale haba, nta munyamurenge wahaguruka ngo araburana ikibazo cy'abanyamurenge bose, ariko les victimes ikintu baza bita les parties lésées barya banyiri bantu biorganize mu association wenda bizagenda binazamuka bigere mu rwego rwa za gakondo n'ibindi, ariko byahereye kuri base. Murakoze. Sawa, murakoze. Nanjye ijambo navuga nuko ubutabera niyo ntambwe ya mbere twakora kugira ngo duhe abacu bazize jenoside, reka nyite jenoside, kugira ngo tubahe icyubahiro. Nicyo kintu cya mbere cyakorwa ni ubutabera. Kandi ubutabera uko twabivuze, ubutabera ntabwo ari mu nzira za negociation, ubutabera ni mu rwego rw'amategeko. Hanyuma uko byagenda nk'uko Maître Oscar yaramaze kubivuga, ni ukwishyira hamwe mukabidetermina nimba bija mu banyamurenge bose, nimba ari organisation nk'uko yari atanze suggestion, hanyuma hagashakwa amafaranga, ibyo bintu bigashikirizwa abanyamategeko babifitemo ubumenyi. Ibirego bitangwa he, bitangwa nande, bigenda bite, ni ikihe cyakiregerwa, akaba ari byo babidefinise, ariko byahawe amategeko. Naho kuhagarara ngaha tukavuga uje wese akajya avuga ngo turasaba amahanga ubutabera, ni nk'umukino, ni nka komedi tuba turiho turakora, ariko nta n'umwe watanga ubutabera hano, n'amahanga nubwo yatwumva nta butabera yaduha. Bisaba ko tubishikiriza ababigize umwuga kugira ngo badushakire ubutabera, kandi birashoboka kubera ko ubutabera ni uburenganzira bw'umuntu. Murakoze. Barakoze cyane, babisobanuye abanyamategeko. Kuko twatangiye tubivuga, igisabwa cya mbere nuko twumva kuko biri mu nshingano zacu twebwe twese, guhera ku ba victime na timu ishinzwe kwibuka. Ibibazo byose tuba dufite ni ukuvuga biba biri mu rwego rwa community. Rero birashobora gutinda gusubizwa kubera imbogamizi zitandukanye tugenda duhura nabyo, ariko kandi tubishizemo imbaraga, niduhuza twese tukabishyiramo imbaraga tugahaguruka, bizakemuka. So tutagomba kwirengagiza ko tugenda duhura n'imbogamizi nk'ibya Gatumba. Muzi ko hari abanyamategeko babikurikirana na timu yo kwibuka ya Fondation Gatumba, tukagenda duhura n'imbogamizi. Abo turegera n'abo dusaba ubutabera nibo badukoreye bya byaha tuba tubasaba kuko twarenganurwa. Rero ibyo byose ni imbogamizi zimwe na zimwe tutagomba kwirengagiza, ariko kandi biri mu nshingano z'abayobozi ba community y'abanyamurenge. Natwe twese abanyamurenge tugomba kubihagurukamo tukabikora, nta bandi bazabidukorera. Murakoze. Bishop Isaac, Maître Oscar, Maître Mukunzi na Chairman Gategeko, mwakoze kuri uyu mwanya. Ibyo ari byose ntabwo igisubizo cyari guhita giboneka ahangaha, ariko siri base y'ibitekerezo mwatanze ku babyumvise, ndatekereza ko bishizwe mu bikorwa igisubizo cyaboneka. Reka dusabe imbabazi abasabye umwanya wo kubaza no kuvuga ntibyakunda, mutwihanganire ni ku mwanya wari umeze. Nanone abadukurikiye babyumva, ndatekereza ko bitazongera kwibukwa gutya, byibuza ubutaha tuzibuke hari intambwe yatewe, hari ico twagezeho. Mwakoze rero, mugira amahoro kandi mukomeze mwihangane. Barakoze cyane.